karon ato ipasa sa akong partner alang sa iyang Business Matters segment. Says Karong inanay nang mibangon ang Subo taliwa ning pandemya, gitinguha karon sa kagamhanan sa nakdayan sa Lapu-Lapu nga subling makabangon ang turismo sa syudad. Sa atong Business Matters karong buntaga, sayranta ang mga lakang ug ipangbuhat sa Lapu-Lapu City Tourism Cultural and Historical Affairs Commission LLC TCHAC kauban si Chairman Cindy King Chan. Good morning, Ma'am Cindy. Good morning, atong tanan. Maayong buntag, Cebu, and also maayong buntag, Cecil. Thanks for having me today. It's a pleasure to have you in our morning program, Ma'am Cindy. First of all, how's the COVID-19 situation din sa Lapu-Lapu City? Mapasalamaton kita no sa mahal na Birhen o ni Senior Santo Niño na for the past few days, zero or very minimal na gyud ang atong COVID positive cases. So, ato gani mga hospitals, both public and private, mga zero cases na gyud sa COVID. We have successfully flattened the curve and hopefully magpadayon kini. How ready is Lapu-Lapu City to reopen its tourism sector? Nalipay sad kami sa statement ni Dr. Loreche, ang atong DOH consultant. Kay siya niingon gyud gahapon na ang Lapu-Lapu ang pinaka-safe na lugar diri sa Region 7. So thank you kay Dr. Loreche because actual sad siya nakasaksi sa atong mga safety measures ug mga pagkontrol, yun sa pagkontrol nato ang pandemya. And you have more good news to share this morning, Ms. Cindy, because you just launched the Balik Turismo Travel Program. Please share to our viewers kung unsa ang mga promos and discounts that they can avail sa Balik Turismo Travel Fair. Yes, we are so excited. The hotels and resorts and the diving operators and the island hopping operators have united. We will recover as one because we are one Lapu-Lapu, no? So we agreed to hold a travel fair this coming Saturday na karong October 17 sa alauna hangtod sa alas 5 sa hapon. Ilang lowest promos and sale prices sa ilahang mga hotels and resorts up to 60-70% than the usual rates. So sa una, foreigners ra ang maka-afford o maka-adto sa kani atong mga 5-star hotels karon affordable na kini sa atong mga katawhan. So gidapit ko kamo sa atong online virtual sale karong October 17 from 1 to 5 in the afternoon. But it's not only limited to 1 to 5, kana ra siya ang kanang window sa pinakaubos kina na rate. So marabag piso sale bitaw na naaray time frame. But beyond that, of course, the sale will go on, the promo prices. Ms. Cindy, what are the tourist attractions and the activities that the city can offer for everyone to have a safe tourist experience? We have snorkeling, diving, we are developing the diving sites. Kay nakikita na ta atong mga divers nakikita na og whale shark sa Marigondon. Also the sardine run na imong makita sa Mualbual naara diri sad sa Marigondon pod. Then we also a treasure shark there in Tinggo. Please invite everyone, Ms. Cindy, sa atoang travel fair. Yes, mga Cebuanon and hopefully atong mga neighboring islands and neighboring Filipinos and the international travelers, please come and avail of our travel fair. This has I think open pa ni ang expiry. It may be 1 year pa ni ang expiry. Thank you for spending your time with us this morning. Thank you. Mabuhi ang Cebu. We will recover as one. We are one Lapu-Lapu. And God bless. God bless you, Ms. Cindy. Daghang salamat.
Thank you, Cecil. Thank you. Good morning. And that was Miss Cindy King Chan, Chairman sa Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission, nga nangimbitar ka natong tanan sa mga promos o discounts sa mga hotels and resorts sa Lapu-Lapu City, pinaagi sa Balik Turismo Travel Fair sa tumo nga subling makabalik na ang turismo ug ang panginabuhian sa mga nanarbaho sa natad sa turismo tungod kay Business Matters, mga kapuso. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.